Kanyang laki din! Ay, apay bakit? Nakamulanglang ka dita sa angwan ng ti kalendaryaw? Di nakpay kablaawan mo't. Umadanin ti birthday. Ngam kaslaawan laang kan ka. Ah, anya katoy bakit ko na ya? Mukmat nga inton Sabado ti birthday. Kablaawan ka kumangam. Inununa anak mo tan. Manon a birthday tinaglabas. Adi nakpay kinabkablaawan mo. Di ka kusilap. Tapno saan ka gumura bakit? Ayabam, dagiti ko kumarim inton birthday dito balay. Taapay kuma, nga ayabak ida. Agsagana ka mo't uray basit Isagana ang matima ika 40 apa nagkasangay mo. Ay na, awan kwartak. Ay di kang ka iti pagsaganam. Ikanak? Wun! Kanya ti kaya't malutuin inton birthday. Ilista mo, dagiti katangam. Ayabam, dagiti gagaya mo no kukumarim. Ay na, thank you lakay. Kunaklakit din no nalipatam ti birthday. Agpasada ka pa'y paray. Ay, una paray. Agi na nakakamot Itay ka pa'y parbangon ngagpaspasada. Saan lapar bango na? Pino nagpatpat naga ka nagpaspasada. Huwag nga raw, apay ayakas talaunay tirigit mo ngagpasada. Amon pare, birthday ni bagat ko. Naskan ngagsagana akmot ure basay. Ay, no kasta, iso ti your orno nga, paray. Wun pare. Ayaban na kit dagiti gagayam na. Ay, kit umayak tumamang paray. Una. Dagiti kayat na nga umay maki-birthday di umay da. Ay, adu kami paray. Ay na, nakalukluk mo gandi beryang. Bakit matan talaga? Kat papanan na ngay ngamin no saan abo makit ti tao na. Kat no da magkaungad da ka no iluglukan nila kay na chiks na. Ha? Apay, pudno day jay nana? Ay, sumuti bagbagada. Naumansan nila kay nakindi beryang. Tanay, bakit mat nga may naun? Kaya't mo asawa na. Ubing pay jay chicks nila kay na. Kat no sweet 16 kanon sa. Ay na, nagubing matan no kasta. Ay, bakit ni beryang? Aday ta, inlista ko nagitigatangag apagsaganak inton kasangay ko lakay. Ay kayo na. Ikan na ko na 86,000 nga igatang ko. 6,000 ko na. Nagngingi na dagiti gagatangan ita. Amangan no kurang pa iti 6,000. Isu na yung nam. 6,000 mo ilagayam. Oh, agkatawa ka. Kaya't mo asawan. Ada kwartam a 6,000? Ay wait. Ingkarkarigatak tinagpaspasa na kay. Dati kasta kwarta. Kat, ikan nagnarudan tama pa na kung agpalengke. Ayan tayo wallet kon. Day taman ni, nakabulsa di talikudam. 6,000. Ay, bilangak man titid ko kang ka. Nagdakkel mo day ta basket mon beryang. Mapanak kamin agpalengke, mare. Gulpyam samat amin ang alako day je palengke. Gumatangak iti saganak para intun umay akasangay ko. Ha? Ag-birthday ka? Kaano? Intun Sabado. Umay kayon to Ag-birthday ka mat gayam mariberyang. Ne, anya ti panagkunam kanyak. Sa anak anayanak? Kat anya nga iti saganam. Ay kat, umay kayon to Tapno maramanan nyo, dagiti saganak. Ay kat talaga nga umay kami amare. Asino pa'y ayati daddo mga inimbitanam? Diyak kayat timapan iti day ta birthday day ta biryang. Apay asaan ngay nana? Mabay na kamapan. Tadi nakmat inimbitaran. Kano ko na nga amin tayo agagayam na kat mapan. No di nak inimbitaran, diyak kayat timapan.
Sayang mo't nana, sapay ado ka no ti sagana na. Ay oray pa'y adaw no dinak mo't inayaban. Kat no kagiddan ko ang nagpalingke, talaga nga ado ti ginatang na. Gumurakan ko na, no sanak nga imbitaran. Naskan na nga imbitaran nak. Imbitaran na ka, nana. Mabalin ka di asaan, kat no kaaruba na ka mismo. Inimbitaran mo ilamin dagiti gagayem mo. Binaga ako ni da. Ang mga no adda di mo inayaban, ay gumuro da. Ne, ninsamot na namin hindi agsibsibog iti masetas na. Wait, iso. Ay, bakit mo't ni nanamilingan niya? Ay, mapankon sa imbitaran. Nalaing kat agumura day jay no di mo imbitaran. Amangan no addan tumanan maibagbaga na. Ay, wala. Amo, akasta ti ugali day ta bakit. Ala, ingka imbitaran bakit? Nanamiling, Oh, apay, biryang. umay ka man imbitaran para inton Sabado. Apay, anya ti mapasamak inton Sabadaw. Kasangay ko ngamin, nana. Ay, kunak no nalipatan na ko nakaarubam. Mabalin ka dimot ang malipatan ka. Mabalay nga itugot ko nila kay kaw. Ay, katuan ah. Diyay nga'y manugang ko atalaw. Mabalay nga umayda. Ha? Dagiti apo ko kasa nga pulaw. Mabalin ka di mat nga umayda maki-birthday. Sige, nana. Ayaban niyo amin, ida. Ay, happy birthday, Biryang! Umay kaming tung araw! Nakitakmat ang nagtungtong kayo kini Biryang, nana. Ay, wag, inimbitaran na kaun. Iso ang mapanak tumaki birthday intong Sabadaw. Kunakon ka't nga imbitaran na ka. Itugot ko nila kay ikaw. Ay, mabalinggayam tagitugot. Itugot ko pa'y dagiti manugang kaw. Mabalinggayam ti ado nga itugot. Mabalin na, apay kit dinasaan. Iso apati dagiti apo kaw, itugot kaw. Ay kat itugot ko mat nga rod amin nakabalay ko Iraman ko pa yan dagiti kakasinsin ko, ken kakasinsin nila kay ko. Mabalin dagiti kakasinsin nga ito, gout. Ay katayabak mat nga rod dagiti kakasinsin kaw. Kasla kayo agpakasara, paray. Ha? Dapay nalawa, damara di tabalayaw. Ay, uwan paray. Ado nga minti bisita ni bakay. Ay, saan pa ito nagiti bisita? Nagaduda. Kaslamot taga iti kabangibang abaryo dagiti daduma paray. Ay, sos. Naskin gayam, abuo ababoy, ti pinartiyaw, paray. Ay sos, agkurang sa tisagana ni bakit Ay, sos. Daytakan. Umay kami pa'y agagayem mo, tricycle driver, paray. Yan anay tayong ti adda paray. Nagadugayam, ti gagayem ni bakit, ma'am? Ay na, talagaan nasapa kayo nga imay Ay, birthday ko naman. Ayan na ngay nila kay mo, nana. Ay, day, day ta nakatakdar di ta igay. Wan, isugayam day ta. Kat asino ngay mo at dagiti kasarsarita na alalakay. Day nakapuraw, iso ni bayaw kaw. Day mo't nakalabaga, day inauna abayaw kaw. Ay, pati dagiti babayaw mo, inayabam, nana. Dagiti ba't daduma ijay igay, dagiti kakasinsin kaw.
kun kakasinsin nila kay ikaw. Ay na, umanay kayon samatan iti may sadakkel adam truck na. Ay kahit na kayo ngay balt. Ayan na ngay dagiti inayabam abisitam. Agwawarada mo tun. Nilakay ko, idi nakakita iti kumpare na. Addan ijay amakin inom. Ayan na ngay Bert ni birthday girl. Ay, jak pa'y mo't nakikita nga paisong. Ngam kunada mo't nga adda ijay kusina nga aglut-luto iti pansit. Pansit? Pansit lang nga dati sa gana na. Ay, anyamot no pansit lang. Kakaiso na nga inayabak dagiti kakabagya. Pansit lagayam ti pasango ni Biryang. Ay, sus, kunak ano adalit saun, ngamawan mo ti makitak amatuntulo alit saun. Awan ti litson nana. Katno imbaga kadagiti kakabagya, kadalit saun iso ngay mayda. Italaang aya ang makaraman da iti litson. Manmanuda makaraman iti litson. Iso nga imayda. Katno yung karigatan dati nagbalasiw iti karayan anaunag. Tapno laang umayda. Kaday tangarod matlit sa unti umayda ramadan. Amangan kayo, ado ti sagana. Ay, Biryang, ayan na nga jalit sound. Awan ti lechon, nana. Nanginangamin ti baboy ita. Ang adomot kiti ti sagana mi akarne iti baboy. Awan ti gatang ko iti regalo, Biryang. Iswa, happy birthday latan. Ay, thank you, anana. O sige, mangan kayon. Ay na, naiwakas matlaang ti birthday klakay. Makabannog mo ti agsagana. Bayamang tanalpasan. Imbag ta imanay dagiti sagana tayo anya. Agasang may tinluto mapansit. May sasilyasay. Inkarkarigatak nga inluto dayjay apansit. Awan mo't siguro makuna dagit imay abisita bakit? Adda pa'y laang nga tamot makunada? Amom mo't dagit itattao dito lugar tayo. Nabsog damat iti panagkunak. Nakitak to pa'y dagit idaduma nagitik out. Ado ti nag-take out lakay. Kunak kumaabawal. Ang anya ngayon hanod. Narigat mat no gumura da. Wen, bayamon. Tinapatag. Nalpas ti panagsagana. Adda kamot lagayam dito yung aglablabanan na. Ay, wan. Naurnong tilalaban may. Kasanaw, imbes nga glaba kiti Sabadaw, napanak na ki birthday kini Biryang. Himbag kumamait no na imas dagiti sagana na. Diyak ngamin naramanan amin nana. Ta idi agsubliak ang mga lakuma. Naibus mo di salad ka ni spaghetti. Ha? Anyabot di pansit ngayon luto ni Biryang. Awan pa'y karnina. Nagdadakil aripulyaw kan carrots lang ti Ricardo na. Jay mat adobo anaramanak kurang itisoy na. Nagado ti sukana ken nalablab ay. Ay, jay salad ay na. Kurang iti gatas na. Kasla tinipid da mat ingredients na. Jay mat spaghetti da ngay. Anya mat da jay nga spaghetti da. Awan sa mat cheese ken karnina. Isumat gayam asaan anaibos dagiti anak ko jay inalada nga spaghetti da. Tasaan mat gayam anaimas. Kay, nakabalkot kayo kadimulang. Ayun mabalin kadimot asaan. Jay karni, nangyawid kami. Sika ngay nana. Ay na, sa nga silyasin sa ginayawid ko akarday. Na, nagadumatan nga eh. Ay katuan na, kakaiso na birthday ni Biryang. Jacket din mangyawid. Ay, kalukwanan no diyak agyaway. Pare, anya di madamdamag ka? Adda ka no babae.
nabayagan nga isyo day ta kanya parang awan kinapudno na. Isumot ti pagtutungtungan na kiti babae dito basit a kantina ni Mang Angkwan. Nang rugi day ta, idi-ar-ar kilaendak dagiti mamaestra. Ammo ko no, sino tinaggapuan day ta nga istorya pare? Ay, amamam. Kit asino da nga eh. Dagiti mo lagagayim ni bakit ko Ni Nana Milag. Nalay nga garamit iti istorya day bakit? Ti lansa mo, ti si istoryahin na mo da jay. Kasta ngamin no umapal da iti padada a tao pare. Nasakit tinakam na, tasaan nga iso ti inalada nga agisoro iti kinder di tasinter. Aya, adagayam kastaan na pasama. Di bakit ko ti inalada, taamo da ti record ni Nana Miling. Nalay nga agistorya. Ado, ti sana mangayat ti kasya nga ugali na. Isumod lagayam. Akas talauna, iti panang perdida ka ni baga ma. Ken kastamot lang dadya kumare na ang nagdadakkel ti siding na iti asidig ti bibig na. Ni Maritais. Ay, may samot dadya chismusa. Nalaing nga giwaras iti chismis. Bagay na nga raw, at tinagan na ang Maritais. Una, gagangay nan sa ta nagdadakkel ti siding iti bibig na pare. Imbag ma'am, tasaan na ka nga apahin ni baga ma'am, kada kita mangmangag na nga, da babae paray. Apay kung maatutupan na dagita nga istorya, ket amuna mo't nga awan aramid ko. Agtalag kanyak ni bakit ko pare. Anya laki din kami na gito, yakakalugaran tayo paray. Apay nga ta, pakaragsakan dati mang perdi, iti padada ataw. Nana Miling, nadamag mo ka din. Kanya, agradwar gaya man di inauna nga anak da biryang. Ay, won, ni kanay. Agradwar gaya man. Addan sapay ka no honor na. Ay nagkup-kup yalang bata. Talagaan nalalaing dagiti anak da biryang, nana. Imalada kini biryang. Anya ko maangay kipaglaingan na. Anya ko maangay kipaglaingan na. Aywan gayam nana, ininbitaran na kan. Celebraran da kanu kat di graduation di anak da. Apay nga mom, katawan pa'y mati na ipalpalapayag kanya. Urayam nga imbitaran na ka, nana. Mapantayo, taado kanu ti sagana da. Ay sigurado amang isupot Oray sakmat Inimbitaran mo't lang dagiti kakaroba bakit? Wan mabalin ka di mo't asaan? Nala, imbitaram. Tamang ano daki di sa wanda amadi. Adon to amanan ti masauda, ang ambay amon. Ay, anyalaki din nagbayso. Saan amap-mapnak dagiti tattao? Mabsog da lang arudan, mangyawid da pay, at dalat tamakunada. Bueno papagayam, itan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Friend, nakaragragsa kita. Ha? Ay sana all no kasta. Kat, anya ngay mo ti makagapo iti dayta kinaragsak mo? Ay na, saanin na nakaltas ang tisweldo. Kaya't nasa wen, nakabayad akon iti loan ko. Kasta? Ay, naimbag ka pa'y. Siyak, malayo pa sa katotohanan. Ay na, di ka madanagan, friend. Malpas tumaladay na. Di mo pampanunutin. Ket gapo tabuo ti sweldo ka na alak ita, ilibre ka. Ha? Pudo ti bagbagak. Mapantay di sintermol, kalpasan ti trabaho ta. Gumatang taman iti sandal, sagay sata. Ay na, agyaman ak unay. Agyaman ak talaga. O, atoy! Nagpitas, o! Bagay mo da itoy! Ha? Ay unay kan.
Nagnina unay daytoy, friend. Ay na, ipagbagatan ka. Ayos laeng, gapot sa paminsan. Iso aday to yung ti alaem. O sige, sikatinag ko na Wen! Alaem mo ibabawi. Siyempre makamong agbayad. Maminsan pa'y, agyamanak manan, friend. Day, kasla sandal mo day ta imot mawanakaw. Ha? Uwan tatang, sandal daytoy. Ginatang ni bakla para kanyak. Kasta ka day. Ay da, nagsingpit na talaga na ya bakla. Awan makunakin ko na. Saan ang naimaw? Uwan nga rod tatang, sipod pa'y, saan anaimot ni bakla? Kitaan niya daytoy. Agbalor iti 1,000 a sandal. Integ na la kanyak. Uwan nga raw. Ay da, nagpintas mo day tan. Kit ala, o saram day ta nakaw. Sigurado ang may bagay king ka. Uwan, tatang. Ay na, nagpintas mo tinday to'y best friend kon. Kung nagtumang ngamin ang may bagay king kaday ta sandal. Agyaman ak unay ha? Oh, Ma'am Soledad, nagpintas ni Ana, di ba? Sa anak adyan, stop no siya ti damagam, maawatam. Ano? Ala, aglisi kayo iti dalan ko. Ang mga no agsip ngat ti panagkita kat madalapos kayo. Anya? Kunamla no nakapimpintas ti awanan bain a babae. Pandakmat. Kan may sa nakalalaan. Check. Ay! Naslaitay ka pa yung agsasaw ng may sa. Hay, marurudak nga rod lakay. Marurudak ka talaga. Abay mo, Dabaklakin ana. Kunamla no nakapimpintas da. Kat no agpada da mutla alaag. ha? Ha? Masapul da pa'y nga iparang kanyak akabarbaro ti sandal da adwa. Anya? Wan lakay. Ti amo da siguro. Iso dalaan ti makabail agumatang. Payman. Agsweldo aktulang. Saan lang amay sa wenno dua a pares a sandal ti katanga. Talo ko naman. Ha? Wan lakay. Barang ma-stroke da gapo iti apal da kanya. Ay, amon friend, adda na ibaga ni Marlene kanyak. Ha? Anya dayta? Amon, nagmaya ti panagsarita ta idi na minsan nga aldaw dito eh. Gapu lang iti panang-appreciate ko iti sandal mo. Ne? Kasta unay mo ganti rurod na kadata? Ha? Asino ti dakdaka matam? Ay, asino pa'y kuma? Ni Ma'am Soledad. Anya? Anya kumati basulta kan kwa na. Kan anya kumati pakarurudan na. Kat awan mo ti dakas nga aramidan takan kwa na. Saan aya? Awan man. Ang among matanda di Soledad. Ay, Soledad ko na nagalas ti ugali na. Na ito lang nanti kasyang ugali na. Ay, dakas ti apal na. Unay mo ni Ma'am Soledad. No umapal iti sandal ta, di gumatang. Nyalakit din. Ay, maumaak lang iti day di a tao, ikalik asibib yan. Ay na, bayan talatan. Tinapatag, awan dakas nga aramidan takan kwa na. Mauman tulat ta. Sa dino ti paparamba kay? Ay katam mo mat, nagsweldo at lakay. Mapanak ijay center mall. Ah, anyat mapan mo gatangay? Anya pa'y ngay, inak gumatang iti sandal ko Tayman sandal akapipintasan. Anya? Ala, inakon lakay. Excited ka mapan gumatang.
Mapan ka gumatang iti sandal mo, solidad. Un man nana, tapno saan a panunutan da baklaken ana, nga isudala ang ti makabael a gumatang iti ninginaan a sandal. Ha? Pasikat da ngamin a pasikat kat. Ha? Anya lang ti sandal da ngay, half inch. No siyak akit kabaelak amag na nga uray 3 inches ti heels ti sandal ko. Ani ha? Wala na, pudno ti bagbagak. At tiwag idaan no may papanlaang iti panagsandal. Ha? Kan may sa, adayo anapimpintasak ng isuda, nga uray bakbaketa. Aniya? Talaga ka maging matang kahit sandal mo. Katuan, imbagak matken ka agumata nga. Saan aya? Unay ka matin. Anya lang ang ti itsura no usaram da kita sandal. Agasam man na 3 inches a heels na. Amangan no nalipatan bakit Ipalagip ka. Bakit ka tapno agusar ka iti kasta sandal? Ay nalakay, awan ti binakatan no may papan iti beauty ama ko na. Mawatam. Makamu ka. Agar aramid ka ti pakay babainam. Anya pa kay baba inakmat ngay bagbagam? Anya lakit din. Di ka kitagyaman ta uray 40 kon. Amukla ta ti agpapintas. Saan aya? Wen angem saan ko makasta. Kaskalatay makisali iti pageant iti kasta sandal mo. Nyamatay. Iti kasta sandal para ka nagiti millennials. Saan para babakit? Hoy, Romel! Sumardeng kan! Ni. Ang mga numabwisitak iti panagsasaom, isipat ko lakit nga rugkan ka na ito ginatang ko asandal la. Oo. Makapaasar ka! Panaw! O anya, maibagay ka di kanyak da ito sandal ko lakay. Kita man o. Unay ka na yan. Anya matanday talang. Kas kalag bibisin. Ang saan lakas la. Talagang agbibisin ka. Anya? Ay, di mo bagay ko naktumag. Bakbakitan ka nga sandal iti kasta ka nga to ti heels na. Apay, sana nasakit ta sakam. Nasakit Gaputadyak unay maipag na itinasayaat. Okay lang. Gaputan na pintasak mat. Anya? Ay, tiis ganda bakbakitan. Hoy! Anya manen at tiis ganda alaw lawatam. Tiis ganda. Ngamen, nakunam lang aruden ang nasakit ti sakam. Gapaw tadi mo maipag na dayta. Ngam ipapilit mo. Ay nalakay, maipasigurado kan ka ang mairwamak to. Kat no mapasamak dayta, amok nga ad-adda nga umapal da baklaken na kanyak. Anya? Tapno amom lakay, para ngamin kanyak, beauty is career. Anya? Ay na, kunaklaki din no asino ti masabat ko. Si ka magayam, solidad. Wala na, apay, dinak nalasin. Saan? Gapu ta ti mayag kamat, gapu iti sandal mo. Agyaman nana, aywan gayam, maibagay matla ka di kanyak da iti sandal ko. Ha? Kwa? Wan, maibagay mo't kan ka. Ay na, agyaman manan nana. Ang mabit lang. Saan ka di nga agsaksakit ti sakam, iti dayta sandal mo? Ay na, agsaksakit nana. Ayos na tinapatugkat na pintasak. Natayagak, kan bagay ko. Ay, tiis ganda nga raw no kasta. Ha? Tiis ganda, kunak tan ano sa mutlatan nga agsaksakit dayta sakam, iti dayta sandal mo. Ay na, nagmayat mo tanda ka sandal mo, Ma'am Solidan? Aywan nagmayat talaga. 3 inches ti heels na ko naman.
saan akas iti sandalyo kin ni Ana? Po. O, anong say mo, ha? Ti amoyo siguro, da kayo laeng ti adda kabailan na gumatang iti sandal. Nagbidot kayo iti dayta. Ay, awan ba't imbagami akasta? Anya, matanda tang ibagbagam. Ay di ka man agin didi nga awan ammom. Ngamin, sipod pay, nayanak kayo apasikat. Naa? Pasikat kayo. Ngam di yumat kabailan ti magna akas la kanyak. 3 inches ti heels ko. Ngam da kayo, half inch lang arudan. Di kay pa'y makapag na itinasayaan. Ay, bumaba ako ni EJ Kitchen. Inakon ag lunch. Sigurado nga ado dagiti katrabahwak ijay. Tapno man makita daday to'y 3 inches a sandal ko. Anay! Anay! Naligusok mata. Nagsakit ti sakak. Anay ko! Tulungan da! Pangasiyo! Anay! Anay! Anay ko. Anya, nakitam lang arudan anatulidak dito agdan. Ngum kastapay la ti reaksyon mo. Gunggunam. Anya? O anya, mayati 3 inches a sandal anya. Nakabeld ng self-confidence ako nam. Nga manya nga ita. Agyaman ka. Ta dito iti nakatulidam. Anay ko. No nga isimol. Uno ije ka adwan ti tao. O, di nakababain. No agsandal tayo ngamin. Di eksakto lang, girl. Di ka ba alam tayo nga ipag na anywhere. Ay, you know. Panawan na. Pangasim. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Okay. Panawan ka pa'y ha. Inak ije kusina. Ay, Inak ko. danunan dagi ije. Grabe ti ilakda akakadwa. Ay bumangon ka ditan. Bit-bita mo na ta sandal mo. Danga. Nagkunang amin nga agsandal iti 3 inches mo. Kunam lang amin no kabailan na nga ipag na. Anya ngay ita, natulid lang aron iti agdan. Ay na makapailag nga ro ti nga na idinatulid. Kasla pimpiman. Ay na gungguna na. Kat, napananan ngay. Nagawid Inaagasan di rupa na anabukulan. Agasam. Na itama iti agdan. Ish. No anya lang amin ti pampanunutan na dayjay abakat. Day talag paspasikat ti araramidan na. Ano fa? Sapay la kumaata pag nakman na dayjay apan nakatulid na. Bareng anya tayo mo tayo ngay. Ang mga no agsubli ket 4 inches jay heels ti sandal na. Neg, apay ngay anak ka chinilas ka mat, sulidad. Kan bit-bit mo mat day ta sandal mo. Kan, ha? Adamat bukol na day tarupam. Kan, kasla agong ungot ka. Di nakasarsarita si kabakbakitan. Ang mga numatong pakagapo iti rurgo. Aniya? Amom lang arudan nga agong ungatang. Damagampay laang salbag kakit di. Ha? Di nakasarsarita no kastoy amarurudak. Ta ang mga numapukaw ti limbong ti panunot ko. Kat patayabak day tabanga-bangam. Siguro ho, natapilok ka niya. Gapo iti 3 inches a sandal mo. Agbibisin kan tumad nga men. Kunamlano ka ba alam nga ipag na? Day tati maganab mo dang nga. Anya? Anya. Natulid ka jagdan. Wan, kat anyangay ko mati nakakatkatawa. May sangkamat, inton kon binitog ka lang aron. Day tati maganab mo, tanabaklan ka ngagbibisin. Ay, bakitan kan. Apay, nagkunakan ka, akong di sandal ka pailaan. Naimpag kumaaday ti awan heels na mo. Ngam 3 inches mo ti heels na. Anya? Anya nga ita.
nakababain lang arudan ah. Ang sa bagay na puskol magkataro pa ma. Di mo maamuti agbayin ka dagiti tataw. Sana ya? Anya? Hoy, Romel! No awan tinasaya at nga ibagam. Mabalin ka di. Panawan naklatan ditoy. Ang mga no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Agung ungot ka, kapote imbaga. Imbis sa panunutam kan, amerism te bidot mo. Na-pride ka talaga. Sana ya? Anya? Ala, no di mo kaya timabakaan ba kay? Ay kay, okay lang. Agsandal ka kat 85 inches ti heels na. Takitag man. Ang mga no saan ka lang matulad. Ang mga no tumayab ka pa. Anya? Abay, di ka sumrag ita? Duang aldawan na di ka simsimrag. Naimbag ko man, no valid ti reason mo. Ha? Awan bibiyang mo. Uray pa'y sa anak asumrak iti makabulan. Anya ko ma? No, Ammom lang arudan akastoy da iti ropak. Saan pa'y anaimbagan? Damagam pa'y laang no apay asa anak asumrak. Kas kalaag guuyong. no addaman aguuyong ka data. Sika ah! Kansaan lang aguuyong. Agbibisin pa'y. Bakatan kan kunak manen nay. No anya ko madagiti usar maibagay kan ka, isu ti usaram. Di mo ko mapilitin ti bagim nga agusar, iti sana maibagay kan ka. Iti kasta, maliklikan ti pan nakaibabain mo. Mawatam? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman ka ba itingkay Panang Tarabay. Ayan man ang taindulin ko dito yan. Ay, awan na talaga. Ay, apo, nyalakit din, awan manen. Nagpukaw manen akaslasukan taindulin ko. Greg! Nay, apay manahin. Ayan taindulin ko dito pandagtipungan ko. Ayan na! Anya nga mintindulin mao. Irwar mo kit din. Tano saan talaga sinaan kan? Anya nga tindulin mao. Irwar mo wano saan? Awan inalak ng indulin mao. Anya laki din aya. Adda! Yidman! Nag-uwi ka matan. Anya nga taya tindulin na. Takundi sangit iti uwi. Jay ba hindi akwartak, Greg? Isublan! 20 onlay. Anya laki din. Kunamlan no sa nga ribon tinapukaw. Uray ba hindi laang tasayang mat? Ano ag kumati 20 only nga ay. Huh? Nukastam lang, Greg! Talaga asinaan kan! Pumanaw kaming kadagiti anak ta! Ngamen, awan matlapang gadam! Di na kami nangarudan mapakan! Pakawang pa ilaang ti kwartak! Di ka agsaw. Tawan ibitin siyam. Asino kumati mga ala, ha? Dagiti anak ta, ngagtawan iti duwakan maysa? Katuan! Ay, Greg! Isublim tayo 20 pesos ko! Tano saan? Sinaan ko talaga! Anya? Umutang ka manan iti sigarilyo, Greg? Wen ko ma, Lorna. Wen angam dakkelan ti utang mo dito'y istor ko iti sigarilyo. Pasig a sigarilyo ti inututang mo. Anya laki din aya. Bayadak tumot lang ah. Kano ngay abayadam? Intunto ah. Saan ka kumankat apautangan, Greg? Ngamin, awan mo't panggadam. Pangalaam ngay iti pagbayad mo. Adan tulat ta. Manggedak to ah. Ay, sana mabalin? Saan kan apautangan at talaga? Agbayad ka pa'y iti utang mo. 5 gasot amin kat pasig a sigarilyo. No di kag pautang, puurak to istor mo, nay. Ay, anya lakit din ti managsusup at tao aya. Pautangan na kwen no saan. Puurak to istor mo no kunak. Sige ah, padasam. Tapuuran ka mat asib. Ala si kalangaruda, hindi bang kontrata dito ipakabitek, dito asidag ti balay may. Greg. Wen man tatapulon, tanay. Awan apulos makukwarta da taon. Anya laki din ti kasti abiyag aya. Ala, mangrugi ka nga ruday intun bigat. Takayat ko amalpas adagaws. Ang mga numarga ay day taasidag ti balay may.
Arigla daw, tata. Angam, mabalin ka day, tagbalay. Sige. Ngam pagsaritaan tapay, numano ti kontrata. Ay, Greg! Day talag susosop ti aramidam man dito'y paraanganan. Nagmaya ti pa nagsikawin mo dito, ngagsusosop iti sigarilyom. Idin tutawan pa'y maisaang tayo. Ket, agrimedyo ka ah. Kasano ang makairemedyo ak? Kadyak makapanaw dito'y balay, tadyak mat mapanawan dagiti anak ta. Ti, inrakid mo lat ako mapay ida iti tugawan ah. Tapno, nakapanaw ka. Talagang awan na kamuan niya. Day tala pa nagsusosop mo iti sigarilyom, ti paglaingam. Kasta ka di, tatapulon? Ay, nagalasan ti ugali day jaya, Greg. Ay, talaga sinaaksan ti awan serbina nga asawak. Nagbalikan niyak iti limagasaw. Ta 1.5 ti kontrata na akabitay. Basit lang mo di kabitin na. Ay na, awan na talaga nakam na. Ang dagayang binali na limagasot, ngam di pa'y gimatang iti maisang. Nay, apay nga yakasta. Napat patagkan ko na ti susupon na si Garillo, ngam ti kanan mi, tata. Ha? Ay. Madi ah. Naimbaglakid din tanasalaw kayo dito'y dalan, tatapulon. Kat na mo ka nagbaligayam ni Greg kata kayo. Greg, ayan ti binalim ka ni tatapulon. Awanan ah. 5 gasot ti binalim, nangipanam. Inggatang ka, niti sigarilyaw. Anya? Ay, anya lakit din to'y asawa kaya apo. Talaga nga awan manaknagam na. Subardeng ka man dita. Inggatang mo amin iti susupam ti 5 gasot? Ha? Adi ka pa'y gimatang iti bagasmat? Oo na. Tadyak kaya timaawanan iti sigarilyaw. Nagrigat kaya timaawanan iti sigarilyaw. Nagrigat kaya tarupam? Yeah! Anay ko! Api agtungpa ka ngay. Uy, Greg! Diyak amunuan niya ti bagakan ka. Talaga sinaan kan makitam! Di sina no sina. Anya lagi din aya. Ay, anya lagi din ti asawa. Ngawan manaknakam na ya. Na. Agsangit ka manin iti OA. Ay, overacting ka man. Tatapulaon, may kaduan niya aldaw itang agkabkabiti ak dita asidag ti balayaw. Siguro, malpas kon inton bigat. Una, basta ipasigurado manasaya at ipanagkabitay. Tapno sana nalaka amarga ay. Ay, arigla daw, tata. Tata, mabalin ka day nga lae kon tay natda a kontratak. Anya, Aun, tata. Ta, igatang ko man iti bagas may. mala. Mabitla nga raw. Tay nakalain ti kwarta. Ay na, agyaman nagtatapulaon. Alang arudan, inkay alainan, ta magagaranak ang makaigam iti sa nga ribaw. Tata, nalpas gaya man ni Greg ti kontrata na kabite. Kat di na kano naala ti tangdan na. Iso asya kun ti mga ala, tata. Ta igatang ko iti gatas dagiti anak ko. Kan igatang ko mutin iti bagas may. Anya, katno inala amin ng negrig ti tangdan na. Igatang na kano iti bagasyaw. Basta aya, tata. One might, iti kanikadwa akalman ti panangalan na itinatda tangdan na. Ni, kat kunana adi na pa inala. Inulbodan na ka ti asawam. Ay, anya laki din ni Greg aya. Sige, tata. Agawid ako. Kamakamak ni Greg iji balay.
Mayan nati kwarta anat gadam, Greg. Ha? Ingulpe, kita abastaw. Sigarilyaw! Di ka man naglawa kasta. Jaynat gadam! Ingolpem iti sususupam lang, ha? Jak nga rod kaya't ti maawanan. Anya laki din aya. Di ka makauawat. Kadagiti anak mo, kasanudan. Awan pa yung gatas da. Ngam ipang pangrunang pailang ti susupa maginatang. Isina ka na talaga, Greg! Nagadulagi din na takki tila payag mo. Kanayon mo lang ay baganita. Ngam di ka ba't pumanaw? Isina ka na talaga, Greg! Agsinatahan! Ay na, Helen. Mas daawak namin kan ka, ah. Taapay anipay lagreg tinakiasawaam. Idin to taam mo mat asaan anasaya at ti ugali na. Ay, nataarmot ngamin, Lorna. Dayta ti kinayat ko kenkwana. Daytagat ngamin ti madinudaddumaan niya. Gaputan na taar, kinayat mo matan. Sa bagay, maawatan ka. Tauray siyak, na inlawak mo't iti nakatataar. Ngam, nagalas ti ugali na. Playboy pay. Iso nga imbreak ko na. Ay, anya lakid din aya, taapay ngamin anain labak ni Greg. Anya lakid din ti kastoy ang biyag aya. Anya lakid din aya. Ano sama? Anya nga iti amom, no agbalbaliw ton. Agbalbaliw kit din ti kasjay. Ay, amom ka de. Amom ka di, Lorna. Tay sweldo na 1,500. Inggatang na amin iti susop na. Anya susup na mo't alaw-lawatam, Helen. Sigarilyo! Anya? Imbis nga igatang na iti bagas mi. Inggatang na kadun iti abasto na sususupan na. 1,500? Inggatang nala iti sigarilyo na? Adi naman lagi nudwamat, tapno adda igatang mo kuma iti isaang yaw? Wan nga rod, Helen. Iso akayat kun sa sinana na talaga ni Greg. Gapot agbisin kami kadagiti anak ta. Imagine, 1,500? Inggatang nala iti sigarilyo na? Adi man la makonsensya asaan amangan ti pamilya na? Wan nga rod, Lorna. Ay, ala Helen, makaamukan nga agdesisyon no sinaamwan no saan. Ngamin, sobramat nga irresponsable. Anya lakit din day taas sigarilyo aya, tanapat patag iti asawam, ngamda kayong apamilya na. Wan nga rod. Iso nga ita, naskan nga agsapol ak iti panggadag. Tapno saan kami nga agbisin nga agiina. Una, makipakpakaasi ka kin ni nanang mo, nga isulaangan ti mga iwan kadagiti anak mo. Sigay, siya kaw ti mga iwan kadagiti anak mo, anak kaw. Agtrabaho ka nga raw, tapno adday gatang mo iti gatas da. Hay, anya lakit din ti asawam anataer aya, ta irresponsablay. Agyaman nak nanang. Di kay agdanag nanang. Taikan kay tulat ta iti tangdan nyo, ah? Ha, ay sanun. Maasya naklakon ka anak kaw. Gaputa sobra asa daw ti asawam. Nanang. Inaldawa mapanak ijay balayaw, tapno awirat dagiti apaw. Agawidak metlaang, apaman ang makasangpet ka. Agyaman nak nanang. Manipod ita, no awan ited mo akwarta nga igatang ko iti bagas, saan ka meten amang mangan, Greg? Ha? Naawatak iti trabaho, kat dakkel matbas iti sweldok.
Ngam para lang kada kami nga agiin natin sweldo, Greg. Ita, no adaited mo kanya ka sweldom. O sige, nawaya ka amangan. Ngam no awan, taday tala susup mo ti pang pangrunam, makaamu ka ni ti biyag mo. Naglastog kamatan ita. Gaputadan trabaho. Ay, sana kakaskan ka. Aday tala susup mo ti un-unaam. Isi, nakantupay. Awan pa'y sir-serbim mo't nga asawa. Awan konsensyam nga ama. Awan sirbem a padre di pamilya. Day talataar mo, ti karkarit mo. Ha? Nataar ka nga agpaiso. Ngam awan mo't gayam utak mo. Agbababawi akto, paya nakiasawa kan ka. Ne. Agkakasakit mo tanda kita bagbagam kanyak, Helen. Ay, pod no amin nga ibagbagak, Greg. Kat no addabain mo, ha? Ay, kat pumanaw kan. Ngam no napuskol at talaga ti panagrupropam. Ay, kat agtalinaad kalata dito'y balay. Ngam nay, awan karbangam nga aglukat iti kaldiraw, ha? Agbain ka kumamat, Greg. Tasi ka, day tala susup mo ti importante. Naawatan mo't lang ti amin nga imbaga, Greg, asusop. Naawatam, ha? Nay, ano ti kuko am dito kasabaan, Greg? Agan ano ka dito kasabaan, kunak? Nakita ka nga da dito, isungay basidega. Apay, Ilamlambang ko dito kasabaan ti sangit ka, tatapulang. apay aya. Ano ti sang-sangitam? Agkakasakit na kiti panikas ti asawag kanyak, tatapulang. Kaslasan na nga asawa, hindi kasi pa nagsasauna. Amuklatan no apay, Greg. Amom no apay akas dyan ti asawam kin ka. Ngamen, irresponsable ka. Di mo panunutin no agbisin ti pamilya mo no saan. Mas importante ka no kin ka ti susop mo. Akas ko na ni bakit mo. Ay na, Greg. Amom iti bagay. At ti importante kin ka ket ti sigarilyom. Oh, saan kidain? Nga oray saanin nga agatas dagiti babasit nga anak mo? Basta da sigarilyaw? Ay, yan niya laki din aya, Greg. Yak amaw no limpyaw ti panunot mo, wenno saan. No saan alimpyaw? Ay kit ilimpyom Iti kasta, maragsakan mo, ni bakit mukin ka? Nanang, siya kung ti mga iwan ka dagiti anak me. Mabalin nyo latan ti agawid. Taado, ti pakanin nyo ading wenyaw. Apay apagawidan nak. Kat siyak ti binilin ti anak ka nga agawir ka dagiti apaw. Kan may sa awan pa nagtalagkukan ka. Ay, pasinsyakan. Ngam talagang awan pa nagtalagkukan ka. Gaputa irresponsable ka mag. Di ka matagnak-nakaw. Nanang, pakawanin tak. Kayat ko nga ilimpyo ti kilo nga ugalay kan aramid ko. Pues, anya nga ron karamidam tapno maipanagnak mo ngagbalbaliw kan. Inakagsapol iti panggadak, nanang. Aramay, ti pakakitaan. Saan lang agpatinggay ti saw. Sigay, ipakitam ti panagbalbaliw mo. Sakbay ama umakin ka ti anak ko. Kat talaga panawan na kan. Nay, mangan ka ka din. Helen, bakit? Wan,
Apay aya? Mabisinak namin. Ay, saan ka akaraman ditoy? Apag isula kada kami kadagiti anak ko, tilinutok. Bakit? Sorry matan Makipanganak ko ma. Mabisina ko. Adda ka di sweldo nga inyawat mo kanyak. Ngam no awan, saan ka amang mangan? Anya laki din aya. Bakit? Sorry ka din No kayat mo timangan, di ang trabaho ka pay. Taplag sweldo ka, kat ada igatang ko iti kanam. Ngam no awan, di matay ka iti Vicent, kiber. Hindi ka maasyan kanyak nga asawam. Di kanto pay masyan kada kami a pamilyam. Kasta kagayam, Helen. Kastakan to pay. Sige. Buyaan naklata, tamanganak, Agsidaak iti adobong baboy. O, daytoy. Nagimasan. Bakit? Makipanganak matan Mapisina ka talaga. Adamot sa supam. Umdas day dayan nga ibusog mo. Tangay day talat importante kan ka. Mala, pumanaw ka dito yan sangot. Bakit? Ikarik. Agbalbaliwag ka talaga. Mangsapo lang iti pagtrabaho. Ikarik, bakit? Promise. Iswa makipanganak ka din, di talinutom. Ta talaga mabisina ka. Sorry. Bakit? Sorry talaga. Sana na maulit ti kinay responsablik nga asawa. Surin, Bakit? Surin talaga? Bakit? Pakawanan na kun, Pangaasim batan, Mabisina ka talaga. Bakit? Anya laki din aya. Tada apastom iti susupo masigarilyaw. Ngam awan betaraon ti pamilyam. Anya laki din. Nang kita am ngaminmit iti kasta apadre di pamilyangay. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pagkasaritaan iti biyag nga intay pinauluan. Suso! Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insura ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengay. Ay na, day tamanan motorsiklom ti saksakayam, usay. Di mo moten mapanawan. Anya nga tano ka idam laangan day ta motorsiklom. Anya laki din ayan ni bakit? Pagsilusan naman ang ti motorsiklo. Kasano adyak pagsilosan, kat di mo moten masinaan ti motorsiklom. Pagan andaram, nga awan mo't papanam. Kaya't kung arod adang denggan ti andar na gaputa ka barbaro pala ti motorsiklo. Kat bantayam natan ti motorsiklom, nga uray di kan mangmangan, usay. Mga nagto ka di no mabisinak, Sean. Kaya't ko pa'y asakayan ti motorsiklok. Ala, day talang arudan motorsiklom ti sakayam, ta pumanaw akon. Anya, apay pumanaw ka nga, Sean. Kasanaw, imbag pa'y day ta motorsiklom, ta kanayon mo sakayan, ngam siyak na asawam. Anya? Ay. Apay nga grungab ka guys yun. Anya ka din ti mapaspasamakan ka anak ka. Imbag pa di motorsiklo. Tamasakayan ni Jose, tatang. Ha? Anya ti kayat masaway. Asawaan langan ni Jose di motorsiklo na. Gaputay sulangan das asikasun na. Anya? Naumakon ka ni Jose, tatang. Napatpatagkan ko na di motorsiklo na. Ngamit siya ng asawa na. Makisinak sa langan ka ni Jose. Ay sos. Sana nasaya day tangay bagbagam anak ka. Sana rumbangag sina kayo kanyo say. Di mo pagimunan di motorsiklaw. Kasano adyak pagimunan? Kat kas na di motorsiklo nanti asawa na.
Ulusan na pa ay motor na. Idin to tayo siya. Kadi nagpay maulusan. Anya. Kasangsangpot mo pare. Agan andar pa ilati motor mo. Ay katuwin pare Raul. Napanak man gimatang iti pagsabon ko iti motorsiklaw. Anya? Adaya mo't sabon ti motorsiklo. Ay kat adda pare. Di mo amo day tagaputawan ti motorsiklaw. Nagnina sa baon ti kinatanggaw. Tapno kanayon lata na banglot ti motorsiklaw. Aya. Nagdalos nga rin ti motor mo. Sabon ang pala Nagsiligan na Ti kayat ko, nadalos lata ti motorsiklaw, pare. Jak kayat amatapukan. Isu mo lagayam nga ulusan ti motorsiklong pare usay. Ay katuwan pare. Protektarak ti motor ko. Tapno sana matapukan, ken magasgasan. Uwan bagay Mayat no ulusan ti motorsiklo. Tapno saan nga agpanatay. Anya? Usay. Apa ya? Maturog ak. Kadigdigos ko. Nagpangluak. Nakabalabalak lang iti tuwalya. Very good. Bakit? Anya, biri ko nasasawam di tause. Ikatang mo na ti balabal at tuwalya kanya. Apay asyak pala ti mangikat iti dayta. Bakit? At damat imam ang mangikat iti tuwalya nakabalabal kan ka. Kaya't ko nga rod asika ti mangikat iti tuwalya, usay. Sige lakay. Uwanan. Ikatagon. Antay ta. Naikatan. Maturog kan. Anya, apay at tinalikodan nak ngayon, usay. Ay, oo na ikamutan. Anay na, nagurumatan. Ay, Justy. Salpag ka lalaki, awan pa'y sir-serpin na asawa. Nagdiusak pa'y matngarod dyan. Nay, agkap-kapi ka mo't dito'y abay ti motorsiklom, usay. Uwan nanang. Buy-buyak namin ti motorsiklo. Ay na, usay, day talatan motorsiklom ti bambantayam. Di mon masinsinaan. Anya lagi din ayan ni nanang. Pakibiyangan naman ang tararamidak. Kasano adi ka pakibiyangan? Kat isulatan ti makitkitak nga aramidam. Imbag pa'y day ta motorsiklom ta padigusam. Anya ti kahit mo asawa nanang. Imbag pa'y day ta motor mo tagdigos. Sikangay, di ka pa yan nagdigdigos. Kasla na gumukan iti bilit day ta buok mo, nagangrag. Anya lagi din ni nanang. Ose, agdigos ka mat. Saan laday ta motor mo ti daldalusam? Ni nanang mat. Ninanang mat. Padno mati ibagbagak. Kaskala aso ngagngir-ngirsay. Tayo parparadam laang ti motor mo. Pumpunasam adagosan kasinsin use. Ay katuwan kasinsen. Jak ngamin kayat amatapukan ti motor ka. Anya? Nagalas ngamin na kita no nagrugit ti motor ko. Kayat ko silang lata tapno daganas mo ta amang buy-buya. Una yan, nagdalos matan tinamayam iti motor mo kasinsin use. Mabalin pa yan apagsarmingan. Ay,
Aprosak man no talaga matlaang nga awanan ti tapok nga. Stop. Ay, padasam nga prosan, taguraan ka, kasinsinyulay. Anya? Aprosa mo, ti amin kanyak. Wag lang ang motor ko. Anya? Timanawon di nakamotorsiklo usay. Anya nga iti ginagara day jay diti balay. Delivery boy day jay, Sean. Ha? Anya nga iti deliver na kan ka. Dito yo. Nagorderak nga minute online. Anya nga iti naka-plastic. Kaputa iti motorsiklo, bakit? Inggatanga ko na, iti cover na, tapno saan ang matapukan. Anya? Saan mo't unay ang mataptapukan ti motorsiklom? Tadamat garahin na dito balay. Ay di naklatan bibiyangan, Sean. Jack na rod kayat ang matapukan ti motorsiklo. Ay, anya lakit din ay ha. Unay matan ti panangipatag mo iti motorsiklom. Uray santan nga agsira iti naimas, basta makagatang ka iti para iti motor mo. Di ka ka din nagreklamo. Manong iti presyo day ta cover ti motor mo. 600 pesos. Anya! Nagginamot tanday ta cover ti motor. Ay katuan Day tayong ginginaan ti kinatangkaw tapno nalagda. Basta para iti motor ko, awan tinangina kanya. Show! Ato yung tibagas sa bulbuludam. Agyaman na, tatang. Di kaila ka makagatangan itibagas yaw. Kada mo trabaho ni usay tama pa makikarkarpintiraw. Adang agpay so trabaho na. Ngam na ibusan di sweldo na, tatang. Anyat kat mo sawa na nakaw. Imbis ko maataraon ti gatangan ni Usay. Agam saan mo ti gatgatang na iti accessories ti motor na. Anya? Dilatan motor na ti paggasgastusan na. Masurunak at talaga, tatang. At damot din imay nag-deliver, Usay. Anya man ang ti-in-order mo iti online shopping. Accessories ti motor ko, bakit? Manaon! Ti manan motor mo tinggatangam iti accessories. Ne. Ay, di nakmulagatan, Sean. Inggatanga kiti accessories ti motor ko, tapno nagporma akit kitaan. Awan lang arudan maigatang iti sidan. Day talatan motor mo ti paggasgastusam. Anya laki din na ya. Nagadupel asaom dita. Anya lakit din tarupam. Sumarteng kan. Aramidig ti kayat ko iti motor ko. Nga uray saan tanamangan kasta ka di. Ha, Usay? Ha? At dapay matnat da iti swildok Isupay lati gatang mo iti kanenta. Ay, diya kamukan ka, Usay. Imbis amakan ti pangigatangam iti kwartam. Sa dino ti papanam usay. Mapanak iti balay ti barkada agtatang. Apayaya. Makilugan ako matadabit gagara kay Jacintraw. Ay aglugan kailangan iti sa balay tatang. Saan adumalan ni Jacintraw? May tulod na labi itay. Nagplitiak no isaw. Hala na. Saan mat a tricycle ti motorsiklog tapnog plate kayo tatang. Sa maisa, Jack kayat nga dalumugan na sa balay tao. Aniya. Ay katamangan no magasakasan ti pintor ti motorsiklog tatang. Pasensya kayo. Aglugan kayo langan iti tricycle. Di mo man lain lugan mat ni tatang, Usay. Nagpaidam ka matan. Jack nga rod kayat nga daglugan asa bali ti motorsiklo, Sean. Ti kayat ko, siyak laang daglugan iti motor ko. Anya? Kung kat nga gipulong day laklakayan. Kasla obing nga gipulpulong. Jack nga rod kayat nga da sa bali nga glugan. Nagalasan ti ugali mo, Usay. Amak mo day jay. Oray pa'y amam, Sean. No imbagak a Jack kayat ti mangilugan iti sa balay, Jack kayat. Siyak laang ti mangsaksakay iti motorsiklo.
Use, nakalaba akon. Si kanton ti mangibalaybay tanay, adda papanak. Jak masaangaw ti mangibalaybay kadagiti linaba malupot. Apay adi mo masangaw. Awan mo trabaho ita. Busy ak nga rod. Anya ko ba ngay ti pakakumikumam, kat adda ka mo dito balay. Bambantayag ti motorsiklaw. Anya? Apay anas ka na bantayam ti motor mo. No ngay takawin da. Oh. Anya? Asino kumati umay agtakaw diti lugar tayo, usay? Natalgad mo ti motor, gaputa adda mo dito'y garahe. Nasaysaya atay no mabantaya ka na yung bagti motor ko. Di tay ammo ti idadatang dagitag tatakaw. Anya? Nasirip dagitag tatakaw, Sean. Nagadaw ti may padpadamag iti radyo kang tibay anatakawan iti motorsiklo na. Iso abantaya ka na yung bagti motor ko. Anya? Una yan kasinsin. Tugtugawang man ang timotor mo. Sirip-siripam no addamanen na rugit. Ay kaya tuwan kasinsinyulay. Pinisit ko nga rodya kuton nga imuli iti motor ka. Anya? No mabalain kasinsen. Oray insekto apumaddak iti motor ka. Pisita. Apay ngay apis itam kasinsin. Awan mo ti madingar aramiden da. Magasgasan nga rod ti pintor ti motor ka kasinsen. Ay, nalabas mo't daytan kasinsin. Naglagan laang mo't dagiti insekto amag na iti motor mo. Ay oray pa ay kasinsen. Napataglaunay kanyak ti motorsiklok. O, kas makita mo. Nagadaw ti accessories na. Heh, dakkelin ti kinastos ko para iti motor ka kasinsen. Madlaw ko nga rod kasinsin. Nagadumat tantiin kabil mo nga accessories na. Wow! Magpintasan ti motorsiklong pare usay. Napno iti accessories. Ay katuan na pare Raul. Saan la basta-basta accessories na ita? Nangina klase dagit accessories. Nagadupayan ti silaw na. Nadapay nagdakkel abaks iti likodan ti motor mo. Ay katuan na pare. Dayta di awagam da iti top box. Aya? Uwan pare, saan la basta top box na ita? Anya ngay? Ngingina na top box na ita pare. Adaw, ti mabalin mo nga ikabil dita. At padasak man asakayan ti motor mo. Ops! Oy! Sana mabalin pare. Siyak lang ti magsaksakay ti motorsiklaw. Amumatan. Jak kayat amagasgasan. Aniya? Jak tupay kayat pagdiswan dagit insiktaw. Si kantulaki din na tao. Ay, gumatang kamot ay ti motor mo asaksakayam, pari Raul. Awan manin maisaang. Nagswildo mat idikalman ni Usay. Yung awan mat inyawat na kanyak. Tingnak kumagumatang idikanan may. Adda manan di agi deliver iti online shopping. Udayay. Inasitganan ni Usay. Kat inyawat na mutan ti bayad na. Ay, tiyawanan bain! Awan lang arudan maisang. Nag-order manan iti online shopping. Payman, alaak man di martilyaw. Daytoy, ti paray ti daytaam motor. Sumarding ka, Sean! Minartilyong batanti motor ka! Awan bibiyang ko! Dayti pa! Lisan din mo tayo takararamisan, Sean! Nadadahalan ti motor ka! O sige, lapdan na ko say! Dayta ulo mo ti Martin mo! Taplag limpyon! Salbag ka lalaki! Ay, awanan ti siriserbi ti motor ka! Nabatagan dagiti silaw kan sarming na! Agnakam kaitan salbag ka! Kat manipod ita, agsina tamutan! Kat daytan motorsiklam ti asawam! Da kayo ti agdan na di ta motorsiklam! Anya laki din. Ipangpangruna nga men ti taraon. Sakbay dagiti na materialan abanag kakabsat.
Anya laki din. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggan ti maisapay a pakasaritaan ni tibiyag nga intay pinaulwan. Asawa ta motorsiklaw. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.